piket hari ini. Piket sama siapa? Sama Cynthia. Woi, keturupan lo. Kalau mangap kayak gitu bakalan kemasukan jin iprit. Dul, mendingan lu balik aja sono. Gue gantiin lu piket. Gua kagak mau. Antem, kalau udah selesai sekolah langsung balik. Ngerti kagak? Nya, lampuannya mata air ketutup. Oh iya. Dia cakep dia tipe. Mau dicakap kali. Tenang aja, Nya. Kata-katanya pasti ayah ingetin. Oke, siap kalau begitu. Go. Salam. Baru dibilangin. Apanya? HP yang lupa. Oh iya, Nya. Salaman, Nya. Udah. Lu kan anak kelas. Iya. Kong, sakit kong. Alah lu dikunci gitu doang lu nyerah. Ayah kan juga pengen sekolah kok. Masya Allah si Babe. Coba kalau bisa, kejar. Waduh, sini lo. Babe! Hebat tuh. Hebat tuh. Lu berhasil ngalahin Kong. Gak percuma Engkong punya cucu kayak lu, Dul. Kong bangga. Tapi ingat, ini silat buat bela diri doang. Bukan nyari musuh, ya. Iya. Ame atu lagi. Jangan dipakai buat ngelat-ngelatin anak ayah sekolah. Iya, Meh. Sekolah kagak lu? Sekolah kagak? Iya. Gue. Hebat nggak? Didikan gue tuh, Tapi Babe cukup hebat kagak? Nih, ngadepin ini nih. Your homework then. Oh, thank you so much, John. You're so kind to me. John, I wanna buy you something at the mall. Can you take me to the mall after school? Sorry, Jen. I don't really like shopping and kind of things. Okay. How about watching movie? Sounds cool. Tapi not only me kan, rame-rame with our friends. John, I just want to go with you. Alone. Kita berduaan aja. Karena kamu udah buatin my homework. Hey, John! Come and join with us. See you, Jen. Hey, John. John! Come on. Asri! Lo pelan-pelan deh. Hari ini ayah ada piket. Oh iya ya. Hari ini kamu kepengen sama Cynthia ya? Iya. Oh iya, sampein juga ye. Tanya Halimeh. Ayah pulangnya sorean. Paling telat setengah jam. Ya deh, nanti ayah sampein ya ke Cing Halimah.
Kalau gitu, ayo duluan ya. Mental kau sampai Arab. Lu aja berdua. Jangan pakai sereduk kayak kebo aja lu. Hah? Kau bilang aku kebo? Gua bukan bilang itu. Gue bilang kayak kebo. Iya juga sih. Bener juga, Bos. Deh. Lu ngapain di sini? Kagak balik lo? Ye, gue piket hari ini. Piket sama siapa? Sama Cynthia. Kesurupan lo. Kalau mangap kayak gitu bakalan kemasukan jin iprit. Dul. Mendingan lu balik aja sono. Gue gantiin lu piket. Gua kagak mau. Terjatuh di sini saat lelahku kejar semua mimpi-mimpi. What is that spell? Kok jadi kamu sama Clara sih yang nemenin aku? Kan harusnya Sidul. Oh, tahu tadi Sidul, main pulang aja. Betul itu, betul. Jadi aku yang gantiin Sidul. Kakang Somad sekarang ngapain? Kalau nyapu, nih Kakang Somad udah bawain sapu sendiri. Aku ini orang, Bos. Manusia. Kan sapu. Alah kau. Bagusan juga sapu daripada muka lo. Iya, Bos ya? Iya bener. Karena mau nyapu. Somat mau menghapus? Makasih, kamu rajin. Kan ya? Semuanya aku. Ilu, gue tipu lo. Tong, ngapain lu? Layanganku. Layangan lu? Ngapain? Masuk ke situ tuh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Mau apa di sini? Saya Abdul loh. Boleh nggak ayam masuk ke dalam? Nggak boleh. Selain guru, murid, dilarang masuk. Bentaran doang kok, Pak. Cuma ngambil. Apalagi mau ngambil macam-macam di sini. Sekali nggak boleh, tetap nggak boleh. Udah pergi sana. Gak boleh. Iya. Gelap banget. Punya ilmu sihir apa ya? Gimana, Kak? Gue nggak boleh masuk dong. Ya, terus layanganku gimana?
kecil makin gede nangisnya. Gua setahun dia.